के हारालों बीजेपी वोट करेगा माय के पादो Pura timung LP School Lutan bang aphan akoi ki bana phuthak than bang jeng hi lamklar kachipi Habangalong subdivision kibi ponji aphan Assam Sarkar pen chingbai bonghoposi KAAC CEM ronghang vote ke hangamayalong kapangda Kardong, nili kacing hon sungsi sokarbi karbi ke video arat ketuan. Nili tum karbi kuru sarcing mamai ke siye hinten. Non ke bangji terepo ni paling koida. Merke parni hidung amai aron bari maphan padu ponji pusi nili tum arni hot poniklo. Kasih ketuan kacing hon jirpo pi purun kacing lok don mekara tuan kuru kulak. Tongria sa long pasar doan tabang suarni mijung ahabar nongki kamsa. Arong mate labang so mijung arut along adak ni ditung keke sing long kiri habaramai rat amai pila pen kaki ke video amai di ponji langsor ni sap kong alam ben si cetan simung ponji katu kabeta nang cetong nuni ko pusi nai tung katu kabe pan niri kong chun bang hinten nang chop haponi lo pardon Karbiang no live prime ta berta long pen nilisa mijuli baby non arje tha berta ton pen Kedam tang there ni phai ko raisi ani kang sampor phai drop malom lakha krener cap hawar ke hat rong supia long BJP asong pen kache toido na bangphu dorsing rong hanga phan vote kerek pia mai padopon Bangso mai long hawar ke hat municipal board tu mahin pen chipati piponsi dorsing rong hanga phan vote kerega mai padopon municipal board chairman Protap Handik kechari pona mai long aluhiaman pen MP Horen Singh be Karbiang long Autonomous Council CM Tuliram rong hang EM Lunsing Terong, EM Khonsing Rong BJP, Havar ke hap LAC pen kachetoi do Dorsing Rong hang pen danglok ke ongdung BJP klembang phubang phietung chetong do. Mone, mabon na lage hap tere ingit dikhwai diwai ne kwa koi. Jindabad, Dorsing Rong hang jindabad, Horen Singh be jindabad. Melong MP Horen Singh be rat angnu lam ke than te kang atengke KDCC mai phu khorsing ti kopia thesi non MLA kiligalong karjap din de. Athe alang ni chini pami thudun se tame kirem ru pola ma bangke pusi maya long ninche po ki congress leader bela ke jane usorote ase apnalukor ex minister Khorsing ki dahoria tekhete nije pathitto lobo lagisil মোৰ ধাৰণা কিন্তু তেখেতে কিয় পাথিত্ব লোৱা নাই তেখেতে জানে মই উঠিলেও এনেও তো বৰি থকা নাই তাৰ তেখেতে খুজ নিদিয়ে জানে গতিকে নিজৰ নাক বচাবলৈ তেখেতে পাথিত্বয়ে খোজা নাই আওৰাঘাট পৰা আৰু দিছে কাক মানে কি কয় বলি বকৰা বুলি কয় না বলি বকৰা বনাইছে কোনোবা তেৰণ মূলে এজন ব্যক্তি মানুহকে দিছে তেৰণ হয় নে নহয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী নামো নাজানো মই সঞ্জীৱ নাজানো Karbi Anglong district hini lepen di Mahasau longpen longpho legislative anghoidu la longpho di malongta BJP asong atumsi high at GPC Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram longpen ni jepo Joabar election Norris or MP ticket Horen Singh be Dangoria highest percentage hisabe sir hoga apna amar Kiran Rijiju Arunachalor বর্তমান মন্ত্রী আর থার্ড পাইছে এইবার স্যার পাঁচটা পদ নিশ্চিত পাঁচটা তো 100% যেটু রাজি ওলাই আছে আর দিনে প্রত্যেক দিনে ভারতীয় জনতা পার্টি ইতিহাস ধর্ম ভাগ কারণে দিনে স্যার আপনি কিনকে প্রচার প্রচার চালায় Havar ke hapen Harsing Roki Karbi Anglong live Nok terang arong along kido pura timung LP School along Lutan bang jeng ihi aphan ningkan Lutan damde lapen mid meal osomara tuma phan pipon pipin pu kidam tang theri ni phai kreket hom arni hambrena birta long akoi kibana phuthak thanbang jeng ihi pen lamklar chipipon
Lakhaner kep Hamren MSC constituency ko pardo nokterang havar long kido Phuratimung LP school along Thanbang ki hoy jenging hiaphan aningkan school chedam dei lapen usumar phan ki pinangji midday meal ta pipe polam the kedam tang there ni phai cricket homarni Hamren abir talong kapiklang aputhak pini school managing committee tum pen phirang ke mai phasi ahok peralam the radang nu kachipaklang thujia phan lamklar chipi pontu Bangso hud SMC mai phu rensing rong hang pen kaningje ponatengke alang liphan lu thandam de dera bangke thekdun longle lapen arnisi ni nia bangke do athema alangli than bang inudvet la anchot kalisi BLO ta arpu do kok pusi pherangke amailong ningje pon non hes it bining si chola sitame kadam tang ni lidu bom hu sitame nilitum mohata lang litum lamlar chiku son thosi nirisema thengalong bom lapen ke lockdown kadam tang hot ke lockdown do ko masi adon itu sangkaron dam nili metham masa jidun flut lapen ladaga lang di hemlong same lahai ko pine inut bahani tum hanalang bangkri pli arara bang pu tum han asa savesta alang pipa jir thuni tum mata la sorninta nili mata do lasi arsi ithethini abang ke hala ningkana kang tim than pin po bangke nili hinten hekdun longle athe ahok tema arsi nini kedam de kedu athe kedam de athe ko pilo mane alainut bialo lapen hala kopine kita ba hor bangke ha single teacher laputa claim nengi official akam ta claim nengi dadak bine society do dadak bine program la high stame pinang invest charting nang kop do hala puthan bang jengi hi pen kaningje ponthuke neli ke than bang chot kali that district administration hin pen setame BLO nang pek lokamatsi ahut pen ke school hemalong damun edeta dukok lata neli ning ke hang pen kali school managing committee tum pen chingki che than pen si ke claim pon pusi than bang jengi hi pen lamklar ti pipon BLO dukok oma neli ga single teacher amasi un eda mane regular ke ne un eda nasi damun eda ka ti ta ho dak ben neli dak managing tum fan chukon san po lang tum da dam po do te dam po ave te dam de son si stan ni mane unauthorized by ning hang pe ni claim pe la tum ti tum ben concern si non la tum hak si do non la tum da member ang se lo amasi an na chu du nong le lockdown hot ni li ke tun te sang ta ron de president la no ye president ta sang si tum adon si ron lo la te non lockdown khu det ta bang ke a sang ulai non ta president hem si a sang du non ta khi độ nó là hai tuần học khi độ đạt thì amat tuần tới là tuần thì có cái tuần tới là Hamren pen Danieling hi Karbiang Long live nangle tum hi thi ka hello pen kedam ningka saksak doma do posita matha ikri humre ignon nangle tum adung het kedo phangcho enterprise Nanglik tum ladak long hekji lake electronic goods, gift item, food item, cosmetic, water filter, sport and school item. Lasi humri non MS Phangcho Enterprises, Jirsong Asong Road, Rongkhela, Dipu. Haurakhat mate Hawar ke hat LAC BJP candidate MSc Dorsing Ronghanga Pharman EM Lunsing Teron pen EM Raju Tiswatum Chelang Rapet pen Paklong Kamalong vote ki hang pidam EM Lunsing Teron pen EM Raju Tiswatum Chelang Rapet pen Patir Piponsi Mahamaya pen Korkanthi constituency Pharman Paklong Kam Hawaralong Hawar ke hat LAC along BJP asong pen kachotoi duna bangpu MSc Dorsing Ronghanga Phan vote ke hang pidam amai padupon Labang Swamai long EM Lunsing Teron pen EM Raju Tisu Anparta Mahamaya BJP Mondol Committee Maipu Lapen Korkanthi BJP Mondol Committee Maipu Lapen Dongmukak Town Committee Maipu tumpen Danglok Penang an BJP claim bang pu bang tumta Mailong RDP dunglo Melong EM Lunsing Teron pen EM Raju Tiswatum lam ke jai pona tingke Delhi along Prime Minister Modi le pen Dispur along CM Sonowal pen Finance Minister Dr. Himanta Biswa Sarma tum Kachari Chalon pon thega sonsi Karbi Anglong District along ta Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang pen MP Horan Singh Betum Kachari Chalon pon thega joining Kapha Bidun Hup Karbi Anglong District ta Penang Arjun Thodung Lasila Puson Kachari Chalon pon ke thek sera songja puatum aphan Kewang Jilang Anita
kapachari pon long bom jia phan pulote nangkele ji MLA kili ga huta BJP pen kache toiduna bangphu MSC dorsing rong hang pen danglok BJP asong pen karjap duna bangphu kedo ana tuma phanta ke ong dunga vote pen pahai dunang pupusi rara tuma phan kachuni ri padupon Dena rong pen Bikram Teron Karbi Anglong live Votat langso LAC BJP asong pen kache toiduna bangphu EM Rup Singh Teron aparman Pardun Ron pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang lapen MP Horen Singh Biatum helicopter pangjar ponsi vote kapang rong pidam Ningi sivet pen monsam kaching thurla pen hempreka parman akang tu yang deng along anta kache song du na jakong mate ase ang tong ki pidun thekja phanpura nona diru MLA kili ga hut BJP pen kachut loiduna candidate atuma phan Karbiang Long Autonomous Council CM Tuliram Ronghang pen MP Horen Singh Betum do de sang se helicopter pangjar ponsi inglongar lok la pen aduya hoi kedo araratum avot kapang ron pidam Lasondak taxi pini le thotami Chinthong constituency ka parlo Hawang along Rup Singh Teron aparman vote ke hang pidam ahut Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang ke jai ke aru chiklo ke cheng siaroi ladak kuti hini tangka pen jutanga hongjai ki kimponjia phan long enang sompo BJP sarkar ke kaduka ve phanta kanghon siwe lasila ke do jasemet Karbi chomang la pen Nepalia khai to makisum kapajok jia phan BJP pen kachotoidun Rup Singh Teron phan ke ongdunga vote pen pahaidun veknang popusi CM Tuliram Ronghang kachune ripadupo EM Pradip Rong Pipen kachipahem phupona mayalong MP Horen Singh Be EM Amar Singh Tisopen danglok ongdung BJP asongja tum chitongdu Halapu pherang ke tumpen kachipa thengno hut Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang kaning je tengke aduya hoyalong akisung laki non happen kalilu lasi kithir thip akisung pen kapajok ponche phan nilitum Meghalaya sarkar pen chingki che than pon bomlo lapen Hawang along sub division kibi ponche phanta Assam sarkar pen chingki chingwai pon bomlo pusi nije Anglong Autonomous Council EM Pradip Rong Pi ডাঙৰীয়া তেখেত সকলো লগত লৈ ইয়াত কাম কৰি আছে আৰু ইয়াত বিশেষকৈ ইয়াত বৰ্ডাৰ সমস্যা আছে সেই বৰ্ডাৰ সমস্যাটো আমি মেঘালয় চৰকাৰৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰি আছে যাতে পাৰ্লিমেণ্ট যাতে সলিউশন হয় সেইটো আৰু ইয়াত স্থায়ী সমাধান কৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু হাভাঙতে আমি সাব ডিভিজন বনাবৰ কাৰণে আমি অসম চৰকাৰৰ পৰা আলোচনা কৰি আছোঁ Ulukunchi pen Hemari Rongphar Karbi Anglong live Tang de bini prime time berta ke lapon si kang toning lo